Витя, что за конспирология? Микита, отказное задание. Ты готов? Слухай, все здорово, але як я могу быть готовы до того, про что ничего не ведаю? Цябе чакаюць новыя месцы, незнаёмыя людзі і жыццёвыя гісторыі. У снег, у дождж, у град і нават о 7 ранку пасля Новага году. Гучыць фантастычна, але чаму так складана? А што ты хацеў? Жыццё гэта не маліна. Возьмешся? Ці, як там у вас кажуць, are you in? Шановне господарство, кожную середу на телеканале Белсат глядзіце перадачу «Мова на нова». Там будзе Віктор Шукілович І Мікіта Мелказёраў. Місія выканальная. Геніальна.